ji Rojavayê Kurdistanê bi xelekekî nû ji bernameya Rojbaş Kurdistan em li pêşberî we ne. Di xeleka xwe ya îro balê dikişînin li ser dehemîn Festîvala Zarokan ku li Rojavayê Kurdistanê li ser asta di kantona hatiye derxistin. Li ser asta kantona Qamişlo bi sloganekî pir xweş û cuda hatiye derxistin. Pêre li kantona Hesekê jî bi sloganekî pir xweş û cuda ev festîval hatiye derxistin. Hemû hûrguliyê vê festîvala hanê em bi hev re didin naskirin ji tevlîbûn, ji amadekarî, ji roj û kêliyê ku hatin jiyan kirin, em wan didin nirxandin. Lê destpêkê em mêvanê xwe ji we didin naskirin. Ji xwe mêvana me destpêkê Roker Mihemed e tibxwe jî rêvebera Hilala Zêrîn ya kantona Qamişlo ye û tibxwe komîteya amadekar e. Yek ji endamên vê komîteya hanê ye. Ji we destpêkê dibêjin rojbaş. Rojbaş seçer. û çawa roşa we çi ye? Spas. gelekî spas dikin. Mêvana me duyemîn jî Yîsra Elyas e tibxwe jî rêvebera Hilala Zêrîn ya kantona Hesekê ye û pêre endama komîteya amadekar e jî. Ji we jî dibêjin rojbaş. Rojbaş ji war jî û temaşevanê min û çawa hîja roşa we çi ye? roj heme baş in. gelekî spas. Spas ji war. Spas dikin. Rûkenên destpêkê ji we dest pê dikin. Destpêkê bêguman vê festîvala ku di yekê Eylûnê de hat derxistin li tevahiya zarokan pîroz dikin, zarokên ku tevlî bûne û zarokê ku belkî derfet nebû ku tevlî bibin hem ji bo kantona Qamişlo hem ji bo kantona Hesekê jî. Wekî destpêk hûn bixwazin tiştekî ji bo navderxistina festîvala dehemîn ya zaroka tiştekî bêjin kirin bikin. Belê ji xwe em dibêjin zarok pêşeroja me ne ji gotinê rêber abû. Li ser vê esasî em jî giringî didin ji ber ku zarok rastî jî pêşerojin, azadî ji zaroktî ve dest pê dike. Em giringî didin xebatê zaroka ji ber ku rastî jî hêviyê me em bêjin pêşeroja me zarokên. Ti azadîkê em bêjin tu dest pê bike, tê ji zaroktî ve dest pê bike. Li ser hindek armancên parastina çandê, nirxê çandê, li parastina wan ji van kapitalizm rasmaliyetê ve helbetê hindek giringî bide xebatê zaroka ku tu zarokekî azad mezin bike. Yani wê hedef û arman jî festîval tê derxistin. Ji xwe wek festîvala dihemîn pir bi rengekî cuda hat pêşwazî kirin. Ne wekî ti salî bû. Bi daxuyanîkê dest pê kir bi zimanê zaroka. Yani em bêjin di nava van çend salî borî ku di nava şoreşê de zor û zehmetî zaroka kişand, mafê wan ku hatûn dakirin. Di aynê demê de hem zor û zehmetî xwetînin ser ziman, mafê wan ê hatine xwarin, hem mafên zarokê ku di nava van zehmetî hîn dikişînin, di kona jiyan dikin, nel malê xwe ne, nel cîwarê xwe ne. Lê di armanc de dîsir ser axa xwe ne, lê ne malê xwe ne. Ku wilo ku bi rehetî li taxê xwe bîranînê wan jî li taxê wan hebin. Li ser wê esasî daxuyanê bi zimanê zaroka hatîtin ji bona raya giştî û di aynê demê de jî kêfxweşî xwe anîn ser ziman ku di nava vê şoreşê de mezin bûn. Di nava vê şoreşê de tê dikoşin, bi zimanê xwe dixwînin, bi hunera xwe nêresen mezin dibin. Yani me destpêkê me xwast em bi daxuyaniyekê bi zimanê zarok ji xwe pêşniyarê me hevalê me Bakurê Sûriyê bû ku di asta her kantonekê de destpêkê bi daxuyanekê bi zimanê zarok bê dest pê kirin ji xwe ew daxuyanî di asta Bakurê Sûriyê de bû. Yani her kantonekê ku diberî dest pê bike bi daxuyanî bi zimanê zaroka dest pê kir. Ji xwe festîvala dihemîn jî vê pêvajoya hesas de ku rêber Apo ji bona bi taybet Rojava gotiye xeta sorê, bi taybet zarokê Rojava ku li ser vê mebde û em bêjin vê fikrên serokatî mezin dibin. Vê festîvala dihemîn me bi taybet diyarî rêbertî kir. Me şiara xwe jî ji wê nama serokatî ku ji bo zaroka şandibû, me şiara xwe jî ji wê dest girtin. Berê şiara we çi bû? Şiar tedî namak şandibû. Ji xwe berî ku em wê namê em bixwînin berî 2 sala 3 sala wek tevgera Hilala Zêrîn me name ji zaroka xwestin ji bona rêbertî. Hem zaroka hem mezina name şandin. Lê me texmîn nekir rok ji roja mezin ew name
یان تک من دست سرکاتی بوی آرمانجی ما نامجی هندری فستیوالیت خوند به دنگ زاروکا به هست زاروکا ما جوار داد یار کرد مثلا روکش روزا وجی او نامج بو سرکاتی دی یعنی و نویساندن او نامجی گیان امرالی نها برسوا و نامی و هاتیه شخواه ما دست بکی بوی جی فکرین کرد پشتی داخلینه کل در به هات داین ده هندری برنامه ده هندری قاعده دست بکی بوی نما سرکاتی دنگ زاروکا هات یعنی بهیستن شخوا گلک ناوروکی یعنی گوری شعار جی دردی کتن لی بالطیبت او گوتنا سرکاتی دبیجه من دستی خدا دستی زاروکا وان از گهاندم آزادیان آسیمانا یعنی دما هنکال شعار دنری دگوت یعنی نبری به که گوتیه ما قلت انه يعني تكس جبونا زاروكا قد فيرنجي نابج بلي ساروكاتي يعني بلي بكي مافد د زاروكا كي داير د زاروكا لسربي اساسي ما قلت بلي يعني زاروك جهازه خوش كي دغرب ما او جملاوي كو دبيج من دسي خدا دسي زاروكا وان از جهان ازادي اسيمانا ما بكراني بله راستی سلوگانه کی بالکش و پر خوشجی و دناواروکا خود پر و سواته خوشی هيا مثلا ام دویدراد بالدکشین سرکو ریبرتیجی حتی چه آسته بوان زاروکی هانی مثلا بیجه بوان را از گهشتم آزادی خوا يعني أبي كهانة جيت ديار كرن أمورن جم وجهها بال يسرى أزواج وببرسم مثلا دسبيك هو جبوا خوازن هجرت شتيكي جبول دار خصنا دهمي فستيفالي نرخاندن بكن وبيرا جي أخافني ويجودا همش بنا سلوغان جي هبه هو دكارن بمر بدن بار بكرن سلاو ريز جحمود تماشواني مرة سلا بنجير مجبر حياة إمرالي جي ميماري مزين سروک آبور ایگ هشت ام بگهن وی آسته بگومان سیاست و فلسفه و ایرو ام دبن دمشن ام زاروک و مازن و تواهی جواکی ام ایرو نج فلسفه به ام و شهید ما ام حرکه ما ام ندیهان وی آسته ام لوی درونین برنامج چه کنو و دعوا ما في زاروکا بکنو ای مزنا بکنو همه کسی بکن ایرو ام حمد درفت لجبر فلسفة سروك آبونه ام سلاوي خوش بر حياة امرالي جري دكن و ام هيفيا كارو خباتك خورد ام سروكي خوش رزقار بكن بي برهمي سياسة اخوة و فلسفة اخوة ببيني بما جيان دي چه آسته روجانه ام كارو خباتي دانه ام حقي في فلسفة بدني حقي في كدو تعبيان بديني هنجي ام نجي هانه براستي ام تشخيصي كار بكن وخباتي بكن ام ناج هيجن هنا يعني هنا ما حقي في فلسفي وفي تعبي في كذا سروك هنا ام نجي هاشتني براستي لجورج او دخوازي هنا نجي هاشتني ايجاد دريا وان كارو خبات هذا كارو خبات سرحم كاري تشي دبه وبرهمي ويجي مهرجانات وفستيفال وشاهين فتشتي يعني قل باكور الرجلات السوري تشدبه يكجي فستيفال زاروك ابو براستي من سروك دبيجي زاروك بنجهن زاروك تمثيل في جفاكيت كان زاروك ما ايرو بي سياسة مزن ببن بي زانبونا اخوا مزن ببن جبر زاروك پر زاروکی ما پر دوری جواکاوان خستن دوری هنرای خستن دوری رسمبونا کردیاتیا تاوان خستن براستی کارو خباتک هیدی سری 5 ماه 6 ماه شف و روز کارو خبات جبو في فستیوالی بو قاربن حقي وي بديني لباجاري حسكي مهرجان بحفت وحشت قرك او دروجا يكي مهي دابا روجا يكي مهي جبر كارك يدن تشيبو ما اجلاند حفت وحشتي مهي مجبور بون كارو خباتا بشش مها حفت وحشتي مهي مالدار خست بزاروكي
نبس كردا تاني جبر د جواكا روجلاتا نافين دي نبس جواكا كردا تاني هات شوتاندن وهات قركرن وهات شوساندن ملتي روجلاتا نافين تباهي جواكا هات شوتاندن دبناوي رأسماليتي ودولتي دي هات شوتاندن ملتي أرمنجي جواكاي هات شوتاندن ملتي سريانجي هات شوتاندن وقتي تبيجا مثلا عرب أري حاكم بون لفر بون خدي دولة بون بس بناف جواكاوي جي هات شوتاندن جواكاي هات خراكرن هنراوي هات شوتاندن دريا بي فستيفالي ري دريا نتوا ديمقراطيك ري دريا فربونا نابندا خوانيك ما فركر جبر پر ملت تبلي ما بو اما مجبور بنا بندي جي فرا بكن مازن بكن جبور تيرا حم كسي بك فستيفال و اف زاروكي قتين تبلي في مهرجاني ببنج ارمناج سريانا عرب كرد يعني قشا راستي دورة خواتي ليست و جدايا في فستيفالي جاء بري جاء سالي بري في سالي يعني حمكس تبليبو رنگو تبليبو بشكلكي بر خوشك زاروكي ما تف شراجي تفالي هبون دجاب هاجد امو في ملتي بون هبالي هب وما بهاور اب اخباراست ودهندري هنريجي زاروكي ما تباهي دستي خدان دستي هفدو هنر اخوا وفستيفال اخوا بشكلكي خوشك و بيشكتي و مالدار خست بذكرنا فستيفالي داخوانيك بسر زماني زاروكا داي بفراندنا كافوكا جبر كافوك تشتكي رمزة نشانة آزادية ولو هامة مهرجان أخوة لدار خست. بله. ام بیچن لدوسیا خو تماشا بکش خو دوسیا ماجی درباره مهریجان دیا ام به تماشا دکن و بدگرن مجاری خو به بردوام دکن بینری مش خو دوسیا می تایبت آماده ی حواله مج مردانه آماده کرن کام به لی تماشا بکن. خواهی تیزانین یعنی هر سال وکی فستیوال ای سال جی جدا جش پیام ریبر آپو وکی نامه اج زاروکا راحتی خوندن من دستی خدا دستی زاروکان وان از گهاندم آزادی آسیمانا اوکی شعار سلوگانا و فستیوال دهمین ویرو الباجار رمیلان تیل دارخستن شخص سی روزن سر اصلا کانتونا قامش تو تیل دارخستن وقتی متعمد کار تپیشنگتیا هلال زیرین و ثف چند يعني ابنيزي دمها حاضرتي تينا كرنج بوزاروكان نيزي 28 كومن بشن هنري وكي موزيك شانو غوفن رسم تبلي دبن يافشكو هر سال تي دارخصن دي حساب تايبت جبو ازاديا فيزيكيا ريبر ابو تايبت دياري ريبر ابو مالباتين شهيدا زاروكين جهاني زاروكين غيروت كامبادنا زاروكين غولبر خوددن اشخو ام مساج اوا زاروكا جي جبو هبونا خو جبو چاندا خو جبو زماني خو جبو هنر خو جبو پیشکتنا گلسر خاکه گو هاتبو جبیر کرن هاتبو قدخه کرن هاتبو اسمیلاسیون کرن اف سالن گو هاتبو جبیر کرن لی اف چند سالن گو اف زارو کی دل بر خود دن با افرینریا هنری دکارن دنگی خوب گهنه دنیای دنگی خوب گهنه جهان گلسر و عرضی جیان بونا ایدی بعرف و عادت خو بکاربن دریا هنر خدا پیشکشی هر گلی هر کسی که گلسر و عرضی جیان دکی دکارن ببنا برسف جيرا
اینها جی بردوام فستیوال اما وکی هر سال تیری درخستن اف جی شخوا یعنی ام خوازن هر زاروک کی هر مال کی ده هر تاخ کی ده هر گوند کی ده ام بکاربن دریا مال چانده ده دریا نامند می چاند هنر ده بکاربن بازاروکا دریا دبستان وای خوندن را وکی زمان وکی چاند وکی هنر گو بکاربن به هبونا خواب زمان خواب ناسنامه خود ناف گلی خدا بشین افجی زاروک نبیجن کرد ناف ده عرب سریان ارمان حموجی خودنا و فستیوالی ده جهد گرن ام بکاربن جی وکی ببین میناکا روشلاتا نوین گو دیدم پیش ده ده بهتر خورتر بکن گش بکن ام جاره کدن سروی اساسی فستیوال ده همین او فستیوال زاروکان لحمو کسین خباتکار و اندامن وکی چاند و هنر اگود ویر یده دمشن لریبر آب هب تایبت ام پیروز دکن ام دیجن سپاس بیناری مش خو ام جداسی خواهگریان ام جار خواب میوان خواردن بردوام کردن روکن از ویش تپرسم فستیوال دیگه ایدونی دروجا آشتی جهانی ده هاتل درخستن و به گمان و ابخوجی خودینامه یک با چما ود وی روجا هانی ده فستیوال خدا دست بکرن و یعنی رغمی همو شرط و مرجی که روجا کردستان در باز ده و ندا تأجیل کردن و دروجا ویده فستیوال خوا درخست و روجا یکم و دویم و سیم جی بردوام بو بلش خو بری 6-7 ساله نه بو بريار كود روجا اشتيا جهني ده ام فستيفال زاروك هدارخن يعني بري الجوري شرط مرجع انه جوري آماده كاريا ما روجا كي كونجاف دزيت ومالدار دخست اللي بري 6-7 ساله تقريبا بو بريار وكي دي كونفرنس مد درباس بو دروجا اشتيا جهني ده ام فستیوال زاروکا وکی سامبول لدار بخن یعنی ابجی سالانه سیستماتیک تیمشاندن تبکینه که جانا ولو فعالیت نیزی هفت بین لی ام شکلی که گونجاب مثلا بری و بریا باجر تینی قاش کرن اجبر که دروج آشتیا جهانی ده هر کس خوازه چالاکی خودار بخش بر که راسیج مع واتای کی وهیه به تایبت ای سال وکی باجر دخواستن دروج آشتیا جهانی دش بونا ریبرتی مشین مزن لدار بخن ما قلت باندور ناکش بر که آرمان جمع انو زاروک ورن تماشا بکن یه حریزی ده ما قلت برا زاروک ورن لیدی ساجی ناف هفسنگیه ده مش بو دانی صباحا فستیوال جی بو دانی پشتینی رو جبر که راستی جی دوی روژی ده چالکین جور به جور و دل در خسن لی به هفسنگی که نابرا باجر و ریبری باجر و قومیتا ماده کرده ساعته که گنجاف تیعیر کردن شخو ایما پشتینی روی هر سال فستیوال ما پشتینی روی ام نخندانی سباده لی مش گوهرتن یعنی نورمال دروجا آشتی جهانی ده واته که وی هیه هر سازی هر ام بیشن پیکاتی پلان سازی وانی درباری وی روجی ده هیه دل در خسن بجبونا تدارب چینه به ما تنسیق خوا کرن شخو ما گوت انو ما بیتری خوا ما زاروک دعوت کرنه جمزنا زیاده تر ما زاروک دعوت کرنه ما تایبت مالبات شهید ما گوت برا زاروکی شهید آورن ما تنسیق خوب اولدار ار چکر ما گو او زاروکی اولدار ای گوتشن جامعه فيري قرآني دبن براورن أو ميليواني آلي هنري جهبة مثلا دو آلي ما تنسيق خب أول دار شكر وما تنسيق خب قمتها جواكر تدي زاروكي وان جيانا هم تبلي بقول هم جي ما قلت براورن حروج بجدار ببن فستيفال ببنن بكيجان آسي هنري درباز دبه يعني راسيج ما بيتري خو ما دا جرينجي دا سر زاروکی کورن بجدار ببن حتی زیارتی منی کومین دما مدبر مدگوت مزنا زیاده تر برا ارمانج ماجی کو زاروک ورن به فستیوالی هفدو تماشا بکن هفدو تشجیع بکن راستیجی او جوش و هیجان زاروکا نه نورماله نه وکیا مزنای یعنی سالی ده یعنی جوشک دهات شکرن او تشجیع عوانج زاروکا نه نورمال بو حتی مدگوت حاجت بکه مزنا راکن برا زاروک رونه یعنی مبوی ارمانجی دست بکر لسر وی اساسی جی خوا گرد یعنی ام بیجن بصدان زاروک وقت برنامه هنری تبلی ببون به هزار جی تماشا کرن و لسر مالپرین
ایمی اکو جبو فستیوال زاروکا هاتو بچکرن به میلیونا هات تماشا کرن او فستیوال یعنی براستی جی به سلوگان بجیری بر آپو او قاعات جذبه يعني دما كويك شعارات دايت ايدي او نت ساكنين تدي جانا مازن الشعار كي دبجي جارك تري بدو تبدغرينه وتسكنه لهيجان زاروكا دوبه قاعد نورمال بو يعني هاو جارك بيشكش بانكوت واندا سبيكر وايدي نما ساكنين طيبت بشتكو ناما ساروكاتي هات خوندن يعني مگوچی انه بصدا پیشکش کردن به هزار جی نیزی هزار کیش زیدی هزار کیش دقایق تماشا کردن و به میلیون هجی لسر مالپره هات شوپاندن فستیوال. بله يعني متكرم بيجن حتى قاسك جيشت هجمارك برباش جي بجداريا زاروكا بله وتشتا خوشي راستا دماكو مثلا سراغ هاد توري مديا جباكي تي بلاف كرن اما زنديبون خوشه دماكو زاروك ورا راست تشتي گو زاروك ديد ده پیشکش کرن لي تماشا ديكا از هن تفاصيل وهرقليه دي ترجي ورم قلت ناس بكم لهناكي لقال وجي هوالي سرا مثلا وتفاصيل تشاوا جيان كرن هرقليه تشاوا هاتن جيان كرن دروج دحر دروجل دار خصنا فستيفالي ده براستي ده هر دو روژاده يعني تشتك تشيبو نافان زاروكا ده ور زاروكي عاشقي آزادية عاشقي هنري عاشقي تشتي دلي خود درخن تشتي دلي خود بين زمان براستي ده هندري وقاعد ديتن يعني نهندك كيف شش مهيوان لبندا بيرو جيبون يعني دهندري بي قاعدة براستي جي مازن تنبو مازن هناك يعني هاتن ما او خصتن داويده ما قلت يعني وقت بيجي اف فستيفال ازاروكاي يعني زاروك برا تبقى ما تكنت كرونا نشتنجي يعني توشك دهندري بيد تشيكرن قرابالغك برمزن دهندري بيد تشيكرن يعني ما جوزاروك إيرو حرد روج يوانن يعني تشتكن برا آزاد جيان بكن تشتي دبالا وان دبيجن هن يعني شعاراتي ناوا خود شهاد بردبيان وقوتن يعني أو ديكوريك مجوار تشيكر أولا درباسبون نريد أبن بوخ ما هندري بيت جانا بوخ كرن تشاوا بين راجم فانا بوخا سلوغاني افتشن مهيوان حبس كربون ودهندري بي قاعد بيجن براستي يعني تشتكي بلكي ايه ما نتصوران دولو تشتكي ولو دهندري قاعد شي جبس زاروكا تشتن درخستن براستي نسر بالا مابو دهندري بي قاعد درخستن جدر في دوري وان هني ودر كبن سر قاعي وبسترين وهنا راقوال دار بقن اب مسرح ومنزارم تشتي خو يعني تشتن بالكيش دهندري كرسي خو درخستن براستي ما قلت اجا ام فستيفالا بي حنجي بر عالم هاتن هندري قاعي براستي جيتي تنبو داوياوي قش بيابون وقاعد بشويجي دما مرات تسكنين رابو ما مازن دار عليكي ما قو إيرو روجا زاروكا إيوه مخابدن طرف هكي مخابدن عليكي برا زاروك تشتيد بالا خود أو طاقاتي هندري خود تشتيد بلكي مثلا ترسك بيرا بود هندري بي قاعد درخست بلكي مثلا زاروك هاني فديد كان نكارن لبر عائلي خود البر ماموستي خود بر تشتي خود درخين دهندري بي قاعد درخستن يعني أول حكي هاني هاد جيان كرن هاد جيان كرن ما جي ما أو سرق حتى وان هشت ما قلت يعني تشبي بردا بيوان جي سلوغانا جي سترانا جي حمد تشتي بي سربالا تشتي زاروتي قد ناباوي دي برادر خينة جبر زاروكي ما يعني أفتشان ساري وان دنابا تقينا كي دي جيان كما قو برا إيرو راحتا خوا دهندري بي قاعد دهندري بي صالي دي تشبي سربالاي زاروتيا خو بعيش جيان بكي يعني جبروا له ما
تشتكي پرخوش براستی نوک فستیوالی دن بون پرخوش با فستیوالیا ام پیوین فستیوالی دن هین ام پرتر اره خوشتر در باس به. بله ام جدوی هیویه دنا. هوارو کن ازوی بپرسم. مثلا فستیوال هات در خستن سی روزی بردوام کرد هر سی روزه ده چبو زاروک چه پیشکش کردن سردکه زاروک دن مثلا چوا تبلی دبون بشتی مثلا هاتن خستن کو او بخوجی روزه کج روزایان جی فستیوالن به وکی وان زاروک گودام پیشکش کردن او جی انرژی خود در خینن. بريش خو فستیوال رمیلان چه دبه بلکه زارو که حری زیده جی رمیلان دنه جبر کو درفت تنی زارو که ام بیجن ای باجری رمیلان ور تبلی فستیوالی ببه یعنی هر پشتی فستیوال خالد به بصدا زارو دین خو قید کن جبونا فستیواله ایجا دو زلمه وان چه دولی کمال بیشتر گویندی موسیقی یعنی هجماری حری زیاده تمی دکانتون اقام شده بازاری رمیلانه شبر کوزاروک دید تماشا دیگه و باندور دبه و تبلید دبه یعنی سروی اساسی بشتیوی تبلیغونک مزن تیچکرن شخوا سه جهات در خسن جپیکاتین کرد و عرب و ایسال به همه جورین هنره ام بیشن ما خاص يعني إيصا هندك رنجة جداش يعني تخنة شخو موسيقى بو جوفند بو شانو بو هندك دانس أو جروب ما إيه كدانسي هبون هم كاراتيه هبو باش كاراتيه جدناف ده هبو وطيبت فستيفالك إيه نهمين صاري كبوري فستيفالك إيه بيزاقات واماده كرن لسر زرافتي إيه كو نه سال فستيفال كتير دار خسن جی قومیت ما دکار دما تخملینه جدما شوپاندنه جدما امبیجن حاضری وان درباره به روزی دیچه دبه فستیوال یعنی وقت سینویزیونی که هاتو با عرض کردن همجی فیلم شارلی شابله لگوری زاروکا لگوری رحی زاروکا او هست پیازات راستی جی دما پردریج بو یعنی او جی پرخوش بو لی او زیدی ساعته که بو مگوت بری کومی مد پرن وی وقت بخواه إجا شغلي بيزدقا كما فيلم كي الجوري بيزدقا كي آماده كره وجي زارو قال لك كيف خوش بون يعني راستي جي دهندر برنامج ده يعني ما خواست إنه نتني هنري بجرندست هم هنري بو هم وجهي بو هم جي چاندي بو شوا الجوري شرط مرجكم ما قلتو إنه فستيفال بشرنجي ور بيشوازي كرن لسروي أساسي أو شرط مرج الحمي بيك هاتيان بيجن الحمي نافن ديما وكي برسبكتيف هاتن شاندن و لسروي أساسي أمادة كاري هاتو كرن لي آليوين هنري ما راستيجي ما إيه كو باش خو أمادة كربون يعني بيجن جي بينجي كومي ما 28 كوم در خسن دناف ده شخو مقوت باشي كو هاي كو تبليبو لكي لكاوي رسم جهابو ما جوك حرصال نتني برا بيشنجه به بينشش زاروك الور زندي درس مالنجي يعني دنافا سيرو جاده حريك ولو حخب داوي كرد هندري قاعدة يعني أو جرنجة كي جدا دا فستيفالي ده هندري قاعدة دربي حياكو كم خامدة كرن ما جو برا ليستوك در كفن يعني نا ببرين ليستوك ده هندري برنامج دابون هندك قبل ستوكين كولانا ما جوزارو برجي دور كتنه أم زندي بكن أو لعبات شوال هبو لعبات هيك كنت خنده بخوزه أو هندري برنامج دابو أو قال لك خوش مثلا تشجيع يعني إجا زاروكا يعني فريق تشجيع ذكر يعني أو ولو هيجانك كي ما زند هندري قاعد هاد شكله انضباط فأخيرا قلت خلاص أمي بسكنن أم لما كارم بزاروكا ما تقولش شوي يعني فستيفال بفوضى زاروكا خوشه يعني زاروك تاني يقولوا وقت مزناروني نخوشه لا نافيوان زاروكا نافيوان لسروانه هر انضباطه بس ذكر ما تقول زاروك يعني مجبور يعني دما ليستوكا فوضى تشي دبو شخو أو فوضى بون هاي خوش بك وقتها هبدو تشجيع ذكرن برنامج کودس بیدگر به تایبت شانو هر کسی گهدار دکر. دنگی درزی تباهی تایا یعنی دنگی درزی دهاته یعنی باش بزارو یعنی الگوری مرحله هنری به
او بير متفاعل دبون خلاص دما جهدار كرني بو جهدار دكرن دما امبيجن سترامبو چبكات خصن دما برسابو لي هربون دكرن دور تشجيع دهات شكرن ودناف دجي حياكو كوم خو آماده بكه يعني اي موزيك يعني اي شان و ديكوري خو دينه ما قلت امواجي استغلال بكن برس هبون برسن لغوري بيداغوجيا زاروكا يعني لغوري مفهوم زاروكا عندك برسن سروكاتيجي يعني سر جيانا سروكاتيه مثلا قلت شاري نيسا قلت رجبونا سروكاتي كنجيه تدي برسو خلات بون يكس شو سر صحنه مش آبش كيجوان مقول برا برس قشتيبه قلت رجبونا سروكاتي كنجيه تدي نورمال ده یک درو سر صحنه برسو ده او یک قشتيبو يعني حمبي وقعي قوتشاري نيسانه يعني راستيجي قوري برس و برسفان خلات جي هبو لسروي اساسي سيرو جهات داغرتن يعني انه خباتي ما هم چاندی بو هم هنری بو هم ویژه‌ای بو ای سال به تایبت یعنی لیستوکا شطرنج هبو ما 12 دقیقه دابو يعني 12 دقیقه حیا 12 دقیقه لسر صحنه اوجي ضمن برنامج ده وكي برنامج هنری چاوات پیشکش کردن اوجي ما درفت ده يعني اوجي جبونا مجي زاروكا انه شغلاندن يعني پر باش بو نورمال ده مزن دلیزم شطرنج لی کمپان روز تایبت وان آماده کرد اکو رغم اکو دبن شرط حری زحمت دجیان دکرن جیکو پروات نبون بکن راستیش گووند خوشیش موزیک خوشی یعنی ام سپاسی تایبت جوان زاروک کو دوی گرمیده دبن توت یاده پروات کردن به مکیف به مروحه به تشتک و رغم وجی لعبه شطرنج جی مخص برنامه ده اوجیش 10 کسا بین شطرنج بون 10 کسا کی بسرکت ما گفت او بسر خوش سرکتنه که دما انسان دلیزه ما وانجی بخلات کرد يعني راستيجي ايصال قال لك برنامج جور بجور دنوا وان حرسي رجاده هات بيشكش كرن بله ام بچ لدوسي خو تماشا بكن وبگرن لكانتونا حسك منارن تشليستوك هبون چه برنامه هاتبو آماده کرن به هفرمی گوداری بکن بینری مش خواه دوسیا می چیروک زاروک آماده یا کاملی تماشا بکن و دوباره رو بگرن دنباش تماشاوانی منی خوشویست هیجا و برومت هر دم و هر گاه و خوشی دبن و هر یاوا ام به حضور کات خوش ام درباز بکن امی بیدارن و او کات و او دنیمه سود گرفتن بین چی سربیهاتین ایگو لدنیای اون قصد و اون جرو اون از اون تجربه بلی شروكا ما يرو الدوسيا شروك شيء يبيجي قرالك هبون ملك روكيش روجان وسيك تشكيبي هبون واسيجوان بكرسي بأفكش أنا تشقيسي شو يحزدك وجيكير وكتشا من تشقيسي شو يحزدك تشقيسي أبي داري باري خيي تباري حزدك وبابو أز تحزدك وك خوشايا بهاري وق بلدبونا عزمانا وق فربونا دنياي وق بيلي بحري كيف مشتغل كجامي قلت من حزتك ساعات تخواش اسمعتك شو جم كجا خويدن وكجامن تقلك ايش بابك حزتك بلي او اسبرش حزتك ووقت شتي واشتحس دكين بافو وك زير وك زيف وك الماس وك تشتي الدنيا جرام بوها والنرخ قيمتها تجي للبرد اليمين او البافو وكجامل تجي ترجمة حستكيت كجك دلالة سباسياتتكم بدان عمي ودريج شو جم كجا خوي اساسيا وكجامل تشخيص شبابك حستكيت وبابي من أشتا حزدكم وقو عش خوي حزد خوي شنو؟
انا نرخي من جمته وخوي والله بابو وخوي قلكي باشه خوي نعمته بخوي ناب بوده بتشحم شويده برامو خويد بلاو درجش معزناك رابو فرمانا كجا خاطر خصو ابكجا من ديش بي مملكتها من دور بكبه شبر بو قيمتي من زانه دمك دوين عبير شون جبر كي خود تعالى او كشكسك صادق بو صالح بو قدر نعمته دقث وزاني بو تشبالي خود قوتيه دبيشين وي دعاء كري قوتي يا ربي اف نرخ قيمتي خوي وان بيناس كريم تبي خود تعالى امري بيه او مملكتها خوي لي بو قاچا نما كارو چلو بكم كار چخوارن بي خويتي خوارن فرد بوازدان كري خوي گو جان انسان كيم تبي سانه خوش تكبي نرو ندو نسي رابون وجا بري واجمار تشبكي وزيرو زيري واجمار تشبكي تشتك نما قارب وجواره وين عملتها خوي بقري مان حالك يحيري نحسري بابي هدان كت ووي قدي ومن ابن عملتها هان جماع هاتا برينو قطبو بوخياي امي بالكن كا او كجامل كوية ازيباني كمي وازيماتي سريوي ازي الليبوريني جي بخوازم خويا جزير وجزير وجماج حتى شتريش بر بيويش انا بيزيرا وبيزيبا وبي فرنسان جيانا خود بارا خود كي بس بي خوي نكاره شان دو كشكا خويا ماتي سري كير الليبورين وعفو جي خواز بكشكا من تبابي خود الليبوريني يجا مناس كير بيتشوا تايم شو معناه في بابي خود بابو اف نعمته چه نعمتها هبه سر جياني دي قيمه جي هبه ومرو نرخي بقري ومرو جي حسبك بوغو خد تعالى وين نعمته جي سر ما دبه از هيدار ومسود جي قرت وام تفدي المالي خو الجواكي خو والتبقرة خو ام قيمته نرخي نعمته خدي سانه بينش بوغو سر ما حتى جارك ان حدود بينين بخاطري بینەری مەش خوا ئەم ji dosya xwevegeriyan em niha jî mijara xwe bi hev re didin berdewam kirin. Hevarî sir em wê ji we jî bipirsin. Yê kantona Qamişlo hevarokan pir tiştên xweş gotin, pir tiştên xweş jî hatin jiyankirin di nava sê roja de. Yê wê kantona Qamiş Hesekê bi heman bernameyê hate destpêkirin û hate bidawîkirin an tiştên cuda li gel we hatin pêşkêşkirin. هناكي ورتاما وقامشلو وقت بيجا مهرجانا ما هناكي جداهيتي هبو جبهر الروشة قامشلو حسكي نوكف هناكي حسكي تايبت منديكوي هي نوك قامشلوي يعني قامشلو شاوا منطقة حمو كردن ووقت بيجا رحلتيات تيدي كار بوقت نوك يعني تبع ام تشخوي سيبيجن والله وكهفدو نابو وكهفدو تايبت من ديك حسكي هي ملته يعني تشرا باجارك كتاب هذا هناكي روشاي نقلكي وقت بيجي وكا قامشلو هلبتي اقامشلو هنكي جامه مثلا تشتنوي جامه بيتربه تشتنوي مثلا جامه خوشتر در كذا جبرولو اموان نبون وكفدو بلكي مهرجانا وانج آمه هناكي خورتربو يعني تشتنوان زيدي آمه هابون امجد بيجن سالا بي مهرجانا بي اف تشتيق مال بي مهرجاني نكر ام بي مهرجانا سالا بي بكن ام بريوي هيم بزوتر اما بري بيج ما بشش ما متيت كار كر مهرجانا بي بريوي متيت كار بكن حاضريه وان تشتي قمدوي مهرجاني دنكر ام دوي مهرجانا سالا بي ام بيشكيش بكن وام زاروكا افتشتيق نبوي ام فيريوي بكن ام بعالمين يعني زاروكي ما بقالك زمانان تدي عربن كردن سريانن حر وقت بيجي حر جواكا يكي شكلك ابجي دورة خواد ليزه
باورتكم يا ورنجرنج بنا احتمال يه قام شلو بيتري خو كرد وعربون يوج بكاتين دنجي تفليبون هري مانا جبرلو شتر بيجم يعني حسكي جدابون او هي نوكا قام شلوي مثلا ايما كومي ارمناجي تفليبون بقوفندي خو بستراني خو رجع اول تفلي نبون جبر رجع اول مهرجان وان جي هبو ما دور وان كروجا ددوا ارمن بقوفندي خو وستراني خو وفقرا كواني هبو دانس بو اوجي تفليبون ايه تلبراكي هبون مكوني مع عرب اوجي بستراني خو وشانوكي تفليبو وايه تلتمر هلا او إيماني أو كردن بزماني كردي تبليبون ودربي السيجي كومي ما هبون إيه سريانا جي زاروكيوان سي كوميان تبليبون سيسترانا بشانوكي تبليبون يعني رجع أول ببيستو چار كومام تبليبون دوازده رجع أول دوازده رجع دوا حتى ساعة سي بردوام كرن بله كماسيهات جيان كرن مثلا بيجن دالي پرورده كرن فير كرنوان زاروكي هاني تبخوجي قلت مثلا بريا فستيفالي ببين شش هيفان و امادكاري خوش بوناوي دي كرن مثلا نوا بين شش هيفاده كماسيها بون نبون بچري وربازي او پرورده وفير كرنا زاروكا بردوان بو ام تبدي يعني تشاوا ام جواكا رجلات انا بينم تبدي زانن تشاوا دهي ساله هات جيان كرن جواك يعني جواك جهبدو كدي وخرابه ورتفي جواكي يعني جنهبر جنفدي بكومي سرها بك بهب لحين بك زاروكا بدناس كرن زاروكا بعلمين جواكاوي بعلمين هنراوي يعني تشتكتنا كيماني تقدر ناكهن يعني كومي ماجي كيماني تقدر تكت شوا تقدر تكت مثلا كومي جي پرورده دیدن حاضری دیدن جبر تمی تبلیبون روزانه تبلیبون چه بو تجیکیر بو تا والله تبلی نابه مثلا او زاروک يكون بجوشکی هاتیه و تبلیغ کومه ببه و تبلیغ هنر خوا ببه و هنر خوا پیش بخه تدنره تجرد به والله تبلی ناب يعني پر باندورك نيني دده هم مجبور دون ما او كومايا جنف دفت قران پرورده ويش جنف ده عولده حياة بيزارو كي دوري بروفاتي وينه به تدوري هنرائي نبه ما خواست يعني حتى ما قريبو او يقنه دهاتن جي ما تخواست تبلي فستيفالي ببه مثلا ليكولين جي هبو ما جروبي ليكولين يشتكرن هناك هبون يعني هناك جوار دفا ما جو براج بونا فستيفالا به جولو خورتر و تشيتر تبلي ببه او جروبانا ما هنا كشتن ما جو برا بروفاتي خو بكن حطاني سالا به جبر مهرجان خورتر تشيتر مثلا كيماني قلبر دركتن ام سالا به ام نهيل دركبه تدي يعني كيماني جمرر دبن درس مرا سالا به مرا نهيل اف كيماني تكبه لسربي اساسي ما مهرجان اخو بله يا ولي باجاري حسكي هات الدرخستن هبارو كان مثلا وجود فستيفالا ولباجاري رميلان هات الدرخستن حرصال وي باجاريه انا لباجاري جودا جيتي الدرخستن بلش خو يعني الجوري سيستم كانتون قام شده يا حري جنجاف رميلانه يعني دالي قاعه ودت علي فرابونه قاعده يعني جرى صلاة كي ودو وسيسيام القام شو شيء ذكر راسيج ما برز أحمد يدكشان دالي كهربي دد علي جدا مثلا جي كي ويني خوارني ولو سيستماتيك تنايا يعني ولو الممر زارو كادو خار جبرويج ما قلت إنه رميلان قاعوي هم أحري مزنة نزي بحزاران زاروك دكابيني حتى حزار كرسي تدهنا زيادة تري حزاري زاروك دكابيني قام شو بينسيت كرسي درنا كابن لجوري تبليبوناش فستيفالاره او جوش زاروكا ما بچوچك دي راسيجي جبروي مكر سيستماتيك هر سال لرميلان بلكي ما في حر زاروكي كو مثلا بيجن تربس بي قامشلو تي خوارن لي مجبور الجور هندك درفت عن يزيك ببن هم مطعم الكيلكاوية
هم دالی سیستم خوانی ام زحمتی نگشینن هم دالی خوارنو و خوارنی وکیدن مثلا قاعوینی مدرج یا حریم زنه بیشن سالابی کاری دسته و آرسم هیه او دیوی پرترن تایبت چی مسئله کهربی گرینگه انو دوی گرمی ده انو سیستم کهربی جنه بسکریبه او جی رولا خود لیزه يعني راسيجي تقريبا 6-7 سال ام لور تشي ديكن لور سيستماتيك هاتيرون اشتغلندن وهم جد اورتي ده يعني ام جبو حر باجرا جي كونجافا بله انا باجاري كوتيفلي دبن اجدر في ام بيجن كوم وزاروكن جريداي تشاندو هنري يكو مثلا جرك ورن وهون درفتي بيجوما جوان فتكن هجر نافندي وان بيان جي مثلا كسي يقول سر فestivalي بخوت سكنه زاروكن ديتر زاروكن نجريداي تكوما نجريداي بشن يه موزيكا وهروكيدن يه نورمال يعني يه كوتي باش دار تماشا ديكا ودرفتش زاروكن باجاري دن فكرن كوت افري ببنيان ويان جي تافلي بون ان تافلي نبون تنير ميلان بون يعني راستيجي الجور ماليا متي ابن كارن حر زاروكيش باجارة تافلي بكن جبركو راستيجي نيزي شاسات زاروكي مهما ام بيجن ومالباتي وان انجا خمج بندر ديكهبن أبجي راسيكه لأن بيجن زاروكي أولدارا زاروكي شهيدا قوميتا جواكي كاراتي وان أم تنسيقي بوارشي ديكن مجبور درفت هندك درفت بكن لإنترناتيف تشيه مثلا لور دما هنا خو بيشكش ديكن ببنية بكنا دبستانا أو زاروكي كو جباجاري خوتي يعني بلكي درفتي حر مالبات جي تني وروي داري مثلا زاروكي خوتا ماشا بكه نها بشتي فستيفالي تدي ببنية فستيفالا يعني ام بيجن فستيفالا كنت تشكرن ببنية بكنا دبستانا اصلا باجارة ده شاهدي تشكرن او زاروكي كولور برنامج خو پیشکش دکن دعینی دمید ناوند خوشی پیشکش دکن دیس زاروكي وی باجاری دعوت دکن مالباتی وان دعوت دکن و دور ده خلاطی وان تداین جبركو خلاط پرن ام نکارن ضمن فستیوالی بزن بشر ام لگوری هجماری وان ام خلاطی وان دبن باجره و حر باجره کی دجی ام بیجن کومک دکم لواز بجی هندک به ام باجره دجی تختیه دکن يعني نبهه بربه ندعينا روجيتا بيش بكار من هندك مثلا عمودي تبلي قامش وجي ببه قامش تبلي عمودي ببه تربس بي تبلي رميلان ببه يعني برنامج يقولوا هونان دي خوش پیشکش دبه جبو هم زاروكين وي باجاري هنر وان زاروكي باجاري خو ببینن هم جي درفتي حر مالباتي مقود تني ورن ويداري او جي زاروكي خو ببینن هم جي توزيع خلاطي بله ام بچن دوسیا خو تماشا بکن و دوباره لو بدگرن بینری مش خو دوسیا ما یا گوتنه پیشیا جی آماده یا کامل تماشا بکن پاشه دوباره لو بدگرن گوتنین پیشیان د دوسیا خود مد گوتنین پیشیان یه باو کالان جوره آماده کریه گوتنا خوش بوهارا دلانه مبستاوی گوتنی جی اوه مروف بپیوین بواته بزمانی خوش و شیرین دکاره روی مروف گش بکه و لسر دلیوی گلین بوهاری بپشکوینه بوان گوتنان مروف دکاری دل خوشی و هیویه بده مروفه کی وکه گرزه که گل دیاری وی دکه پیوال رو گنه افو ده درباره وی بویجه ده دو گوهرتنین وی هنه هن کس ده بیجن رو برو گنه افو و هنک جی ده بیجن گوتنان رو گنه افو اف بویج ده بیجه کسی گل رو امرو بآخوه نه کسی کی خرابه گنه هیوی عفویه
بینەرێ مەش خوا ئەم ji dosya xwe ya gotinê pêşiya jîvegeriyan em jara xwe mêvanê xwe re berdewam bikin hevarokan em wê ji we bipirsin bêguman her tiştek çi mehrîcan be çi festîval çi meselen şahî be avakirina komekê be hemû şert û merc jê re divên we ji bona vê yeka hanê çi şert û merc dabûn pêşiya xwe mamoste di nava şert û merca de zarok perwerde û fêrkirina wan li dar dixistin. شخوا دەستپێکی قۆمیتا مەدەکار هات دەرخەسن هەم تەفگەرە هیلالا زێرین هەم تەفگەرە مەزۆبەتامیایە چاندێ یا گشتی قۆمیتاکی هەڤەشتی عیارکردن لێ فەستیڤال پێشەنگتیا هیلالا زێرین دەیە ji ber ku zarok hemî me gotî di gorî rêzgirname me pêşengtiya me de ne lê em her du jî mesûlin ji van xebatê zaroka destpêkê qomîta hat derxistin pişre em hindek şert û mercî kêm vegeriyan yani teqrîben hema nêzî hevbûn bes me hindek tişt zêde kirin li gorî mûzîkê me gotibûn stran gerek li gorî rihê zaroka bin zarok yani stranên neh bin stranên folklor bin li gorî rihê zaroka bin lê îsal me got û yani zarok dikarin ser ji ber ku zarokê vê şoreşîne bi şoreşên mezin bûne nav zor zehmetiyar mezin bûne û êk û wan zaroka jî bi hunerekî azad mezin dike dîsa jî felsevarê bertiye şervanê me ne em bêjin şehîdê me ne me got zarokê vê şoreşîne dikarin ser şehîda jî bêjin dikarin ser şervanê xwe jî bêjin û berê me gotibû dikarin yani ser serokatî jî bêjin lê me îsal îdafe kir me got dikarin ser şoreşê jî bêjin ser şehîda jî bêjin bes ne stranên erebîsk stranên marş bi coş û heyecan ê ku derbarê vê yekê de û stranên nû yê zaroka werin çêkirin ji bo ku piştî werin qeyd kirin û stranên folklorî ê ku piranî nehatibin gotin me got em wan jî zindî bikin ev li gorî şert û mercê ê mûzîkê bû ji xwe govend me got her kes herêma xwe bilîze bêtirî xwe aliyê şano me got ew jî gorî pedagojiya zaroka yani pêwîstiya zaroka bi çi heye şanoyên em bêjin yên çîrokên berê dedî pîrî û rovî hebû diziya baxçe hebû yani ser ev çawa mesela zarok mesela diziyê bikin çawa mezin wan hişyar dikin çawa soz didin mezinê xwe êdî nema vê tiştî dûvere bikin yani hindek naberok li gorî vê şert û mercî bû me got gerek wekî berê û şer û bombabarankirin û qatilkirin evana yani dedî piranî şan û wilo bû dema bombarankirinê jî hebû me got gerek ev jî tirs û xof em nexin hundirê wê qaîde bera giş em têxin xizmeta ew kenê li ser wê zaroka ev hersî beşê ê hunerî çûn lê tenê resim me got şert û merc jê tune be bera li gorî hestê zaroka be li gorî xeyalê zaroka be yani çi tê dilê zaroka wê xêz bikin û yani me got ev beşê resim tenê em şert û mercê wê danayîn bera li gorî xeyalê zaroka be li ser vê esasî me got me deriyê girtina festîvalê jî girt îsal mesela me got 25 meha hefta hûn êdî kesî ji bo festîvalê nema dêrin yani înca mehek ku dikare bi wan insana wan zaroka perwerde bike 25 meha hefta me deriyê festîvalê girt me got min dikarin zaroka bigirin perwerde bikin bes bêjin wan tevlî festîvalê nabin wan nema dileheqin yani bilahre û yekî meha heşta me şopandin kir me got ji bona ku kê masîk tiştek biçûçik hebe em karibin di nava wê mehê de serrast bikin yekî meha heşta jî wek komîta medekar me xwe dabeş kir li ser bajara hat şopandin lê me ji mamostar berê gotibû di nav şert û merca de me şandibû me gotibû îsal festîvala dihemîn e ne yekemîn duyemîn sêyemîn ku em karibin hindek tişta berçav derbas bikin ew psîxolojiya zaroka win radikin ku psîxolojiya wan xerab bibe yan çi bibe winê rakin win berbirsiyartî radikin wek mamostê wan me piranî zarok dernexistin me got astek mesela par pêrar astek festîvalê hebû em wê qelîta festîvalê ji bona çend mamostê ku hindek serenser nêzîkî wan zaroka bibin qelîta festîvalê em naxin
يعني نزیکی پنجی کم هاتبون آماده کرد ما پنجی کم شو باندن جوان پنجی ما 28 کم ما جبلی دانس و کراتي يعني تقريبا 20 كوم ما 6 كوم بجدار كرن يعني هندك باجرة دشش 7 كوم أما ذكر ما 1 كوم درخست يعني ام في إيصال ام قط مسألة عاطفية ام نزيك نبون موجود برا فستيفال كي راستيج تدياري ريبرتي دكي برا بوي اما دكاريا كي برباش به لسروي أساسي ما أو هندك كوم مهل بجارتن لسروي أساسي ما درخست. بله. أولي سلام وجه برسن فستیوال به گمان خودی گرینگی که خواه هیا خودی نامه و حمو بیوان خویی سرکجی به گمان هیا لگور نریناوه گرینگی ال در خصنا فستیوالن تایبتش بونا زاروکان ام پید زانن دنوا شورش روجاوی کردستان ده سیستم کی پر خوش جالی چاند و هنر و تفگره هلال زیرین هاتیه رونشتاندن که ده هر ساله ده فستیوال نتنه یا زاروکا هیا یا جوان جی هیا یا بکاته جی هیا هر سال فستیوال تینل در خستن لی تایبت یا زاروکا خودی گرینگی که خوی چاویه که هر سال مثلا اب 10 سال انتی بردوام کرن که وقت مثلا هوارو کن آنی سر زمان هر سال هین خوردر و هین بجوش کی مستر اف فستیوال بردوام کرن هر تشتك و يعني فستيفال هاي ناسا كنن السرحة ما أستا فستيفال تشي دبن مهرجانات تشي دبن و هر تشتك جي تكارك يتكي هر تشتك جي برهمي وي هنا فستيفال جي برهما سالكي جي كارو خباتا لسر هنر زاروكا لسر نفسيا زاروكا تشاوات دبي هنراوان افسالك واب بروفات كنو پرورداد كن برهمي وي تجوار في فستيفال تشيك و جبو ناس بكن كدا كرن داوياوي اف مهرجانا يابو جبو لو جرينجياي پر هي جبر زاروكي ما براستي زاروكي ما يعني تشتكي خوش دوان سالاد نديتن ام جي بخوازن وان زاروكا پرورده بكن سر هنراوان سر تشتید او تید فكرن سر يعني داوياوي اب فستيفال بو حمد تشتید دلي خود تشتید فكرين تید تشتید هندري خيالي خود درخنج دربه گرنگياوي ابو هنرا زاروكا بزماني وان لغورا مجي وان تبي هنري بي فستيفال الدارخنه وجبونا سالي دن هين شيتر ببه هر فستيفال كلو لدار دخينه مهرجان كلو لدار دخينه هر يك بزماني خو لدار دخينه هين بيتر زاروكن هن مثلا فستيفال بريبيا مثلا هنا جاي نزيك ندبون بيشتي فستيفالي ام دنرن روجانا زاروكتين نابي خو قيدكن جبو كارو خباتي هندري بما نابنديده هنر اخوا پیش بخن و خو بي خورت بكن هنر اخوا ناس بكن جواك اخوا ناس بكن ام تفد زانن زاروكي من ند جواك اخوا ما زنبول روج بروج سال بسال مهما دقه بدقه بوار مشتغول دبن وهنر اخوا حريق بزماني خو عرب باقر ارماني باقر كرد حريق الهندري نابندي بزماني خو وبهنر اخوا تبليبان مهرجانات ابو بله روكان ازويش تفرسم تشتا وصا پر ببالكش دنابا مهرجاني كودرباس بو دوكي كساية تبرجي حسكر وجبونا تا ولو بويركي بالكش بو بلكي مثلا نزيكي كسايتا تبو نزيكي تشتين زاروكاتي غومرو جار ناجيان ديكا تشبو او بويري ولو بالكش بخاطي يعني نظر زاروك بخو بالكش بون بوي جوش و هيجان اخوا لي تشتي بالكش جانا ام بي انضباطي دسي خورات كرن جار متكن دسي خورات خصن يعني متقول هذا اري زاروك عندك يقولوا قربالغ كرن يعني راسيجي او متقول جوش هيجان في فيستيفال بزاروكا يعني تقولنا بارك ما حنك ذكر ما قيمي بران والخن راسيجي جا دما وقتا دخواست مثلا نزي صحني ببان يعني جبركو راسيجي قلك دخواست او جي هرن مثلا سترانا كي بيجن هلبس كي بيجن جبر بيجي فوضى نابرا قاعدة تشيدبو جا هر كسي بري زاروكا دامه
مثلا یک دخواست دو زرم هلبسه که بجم یک دو زرم سرانه که بجم یک دو نظام از خوازم هرم خلاط بگرم يعني او وك منافسه كده هندري قاعد شبو انسان كيف خوش دبي دما دبينه انه منافسه هي نبره زاروك هذا دالي بيشكتني ده مثلا دالي بيشكتني ده زاروك شهبدو بقى هرم بر باشه يعني او راسيش جوش هيجان زاروك قد نايج بركن هندري و قاعده تشتي بالكجي ام حرصل دانوكا شدي كان دانوك تشتكي يعني كردوارية مثلا علي بتايبة هرين ماجزيري هم بجنبي خاطر ناس كره ام حرصل دانوكا شدي كان يعني مازن بيتر زاروكا كيف خوش دبن راسي جي عندك زاروك قد دانوكا ناس ناكن تبيجي افتشنا علي ديريكي علي رميلان وان يعني راسي جي مخابنية يعني كو زاروكي بي ولاتي عندك دانوكا ناس ناكن عندك مزنا تقول 10 سال ما نخواري هنك تقول 15 سال ما نخواريه براستی او خوشبونا ویژی کته چنده که کردی چنده که رسنت زندگی دکه لسروی اساسی ما ام هر سال بخیر فستیوال ام دانو کادخون. بله. راستی انتشتی گوتانی سر زمان تایبت یا چکرنا دانو کانو بلاف کرنا اجبانا زاروکا تدی هر سال مثلا تبیره ما زاروکاتی آمده ما فرز حمتی دکشان حتی گم هنک پیدا دکر یعنی جی مثلا وی مالباته یعنی جی ندیدان جارنا را دکرن دگوت نهارم بس يعني نجوي مال باطي او دكنش بالراستي يعني بيكون جبو مال اخوت شكرنا قدرك يجبو زاروكا شكرنا بلكي زيدا نكاربن بدن بلاف كرنجي اما تشتين شاندي دماكو لسروي عرضي تي بيك انين وتي بردوام كرن وراسته يعني جي مخابنيه كو نزانبه بريده تشدهات جيان كرن اما باشا جيكم روف دي فستيفال خدا تشتي نوصا وكي مهركه دجيانا زاروكا دا او كرن امير اخافنا ويداوي جوداري بكن برنامج ما بر بداوي بدچا هوارو كاتشي كي بيجا داوي دا سلافيان جينامه كي به كرم بك سپاس كم سپاسيواتي كم كواب در فدامه مقرب ديس او حسي خوي درباري كيف خوشيا ما يكوش بزاروكا ام بين سر زمان ام ديسا ديفيجن زاروك بيشرو جامنه ام خدي بازاروكانه حياه هاري ام خدي دركتنا البازاروكا وكي ارك سرملي خواب ببینن و ام وی فستیوال بتایبت مگو فستیوال دهمین ام دیاری فیزیکی ریبرتی دیکن اکو دبیجه روجاوا خط اسراره ابجی زاروک روجاوان حیا نقطه دلاشی مذهب و کی زاروک روجاوا خودی درکتنا ما جریبرتی ده حیات هاری الک سپاس که جو پشداریا و حوالی سراب خوازه هری داوی تشتکی بیشه کرم بک بریز گوتنا داوی بیجم اجبو هوالا روكان بيجم ومثلا دانوكا وزورا ما بر سارابي امشي تشيكن امي تشناجي تشيكن ام جورنا بيجم بيتشي كبوك فراندن ما نفران لا او كبوك ام تبزانن يعني نشانه ازاديه ونشانه اشتيه وسروك برج كبوك حز ذكر گفته ما گومی کبو کابین زاروکا حرکه جادی کی گومی هنا کابین ما گود دو سیابی ما گومی حرکه خودی کبو کابین حرکه کبو کفانی امی جی تشنا ام تشيكن سالابي ام جورنا بيجنا برا من برا شرطي وين تشنا تشيكن امي زيدي وبكن ام بهيفين ام زاروك خو سر به چاندي مزن بكن وگرين سر چانداي وگرين ديروكاوي تشتيگ يعني زاروكي ماني أنا تبدي بفستيفالي بون براستي إيه شورشين بركي تشتي كفنارا نزاني بون أم بهيفينه أم بان دايكو بابا جدكن أم بيجن زاروكي خواه دوري چان داوان نخن نابندي مفرنه ودلي ممزنه أم كارن هر كسي حميز بكن تشبه أم نل دين ديني ويدنرن نل زماني ويدنرن أم حمك كسي حميز دكن نابندي مفرنه ما مستي مفرن ورن بعلم چان داخوه وام سپاسی جورد کن و ام به فستیوالی ام دیاری سازیا مالوات شهیدات کن دایکو باب شهیدات کن و ام دیاری جبو سروک آپورت کن و ام بهیوینه دمک نزیک ام ویدنا خود ببینن وان تشتی جمر کری گش بچاوی خود ببینن. بله. گلک سپاس دکن دوباره جو پشداریا و ساعت آخوش بش با هر آخافتن و نرخاندنین وقت. ساعت آخوش. گلک سپاس. بینری من سپاسیاوت کن که خوشی حتی وکیلی المت تماشا کریه دوسیا می چند آماده یا ام لی تماشا دکن و البی دراجی بیشن هون هر شاد و بختوار بن.